Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agbasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing pinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Tatang, kasano nga taday tuyan? Asidagan ti examing awan pa'y mo ti kwartang aramatag. Ikagumaak ti makadiskitar, sakbay ti kaldawan ti exam yo anak ko. Tapno maka-exam ka. Nakakaasi kayo namang papaadal kanyak, tatang. Agsardengak sa langan tapno matulungan kayo. Ne, saan anak ko? Orayan niya pa ti mapaspasamag. Di kan to agsardeng agadal. Marigatan kayo unay namang papaadal kanyak, tatang. Kabala, anak ko. Ikagumaak ti amin, tapno mapaadal ka lang. Tatang? Basta i-guide mo ti agadal, ha? Un, tatang. Kastama ta kanayin tar aramidag. Kanayin ko nga igagawid ti agadal. Sayang ti bambannog yu. No jakit din tarimaanin ti agadal. E din to tayo kagkagumaan nyo ti amin. Tapno may paayandak lang iti narimat amasakbayan. Nay, Simeon, si kamot gayam. Uwan pasing. Adda ka din San Arthur. Adda dita sa alas, kasangsangput na launay. Kastaya, kasaritak ko manod dapan nakabalin na. Uwan kasinsin mumot ni Sir Arthur. Mapan ka lang dita sa alas. Agyaman agpasing. Asino tinang pastraklatan kan kaditi balay? Kwa, ni pasing insan. Pinastrak na kakit din, idin to tadi na paimpakpakada kanya? Pasensya kan. No pakabasulan gayam ni pasing ti panang pastrak na kanya kinsan. Insan kang insan, Simeon. Imbag ko mo may bagay. Ha, Arthur. Amuklatan, isungan may ka. Siguro may kamanin agpalamaan niya. Kwa, awan nga minin ti amok nga sitgan apang ibagaan iti masapol ko. Iso nga inturturad konti may diti balayo. Tas ika ti pagkidawa kinsan. Kuwarta manan, imbag ko man da pangalami di pagbayad mo. Isaldak langan di daga kinsan. Kasapulan ngamin at talaga di anak ko ti kwarta. Para iti exam da. Paadal ka ngamin na paadal. Naimbag ko man da ti pang paadal mo. Lastog kakit diya. Di mo pa lang amin pagsardengan di anak mo, ta sigurado asan tumatla makaadal da jay. Mangurkurangas kayo ng arudain. Padal ka pala, padal. Ada ka siniapo Diyos. Amo ka din nabaybay ti anak ko, insan. Amo na ti tarigagay na. Nadalos ti panggap na iti panagadal na. Iso nga. Wanad, nagado nga mom. Saldak nga rod ti dagam. Tapno awan mo ti makungkunam. Ha, agyaman na kinsan. Kasapulan ngamin at talaga ti anak ko ti kwarta iti kabiitan apanawen. Narigat mad, no ibagamkit din nga imotak, Simeon. Ha? Agparami na tungaro diti kasuratan amang ibagbaga, asikagat insaldam kanyak ti dagam, Simeon. Kwa, Arthur. Karbang amat day ta amang salda iti dagak. Ngam di kagdanag. Tadyak namang loko iti padak ataw. Nang runa ket kasinsin kapay. Iso nga oreawan kasuratan. Tatakdarak ngayon saldakan katidagak. Ikatrombang lang, Kidawag ko man. Asyak matlaang timang sukay iti daga, insan. Anya?
Agisalda ka lang arudan, nagadupay latikid dawam. Awan mo't ngamin ti sabali aso kayag. Isa makipagpakaasyak. Asyak kumamot lang timang sukay. No addapan nakabalin na. Una, dahi talagayam. Si kamat lang nga rod timang sukay, tapnawan mo timakong kunam. Simeon, ipapasmon timang sukay. Wen, Ha? gamulwam to ahusto, tapno di mo tumalipatan apulos. Simeon. Nangtad kalatan iti kwarta ka ni Simeon? Imbag kumano dati bayad na kan ka. Saysayangam laang ti kwarta. Di ka kadiagdanag, tamog aramide Ramona. Kasano nga amom tar aramidam kat inikamlatan iti kwarta. Di mo pa'y panunutan no adan tumot laang ti pagbayad na. Laglagi pam, asaan tapid pidutan ti kwarta, Arthur. Wen kadi, amok day Ramona. Imbagak mo ten, amok aramide. Wais daytoy, iso adi nagtumamaysaan ti oreasi naman. Kang runana, data ti mairanod iti panangtad ko iti kwarta, kyan ni Simeon. Naimbaglakit din tayo manugot na Uncle Arthur asaldaan na di kakaisuna daga tayo tatang. Nakaiksamak mo't laeng. Uwan nga rod anak ko. Nakipagpakaasyakin ni Arthur. Kati manugot mo. San abali tatang? Agadala ka na imbag. Tapno masubot tayong tumot lang din saldayo adaga tayo. Agyaman na kanak ko. Naglagi pa yung asaan na para kanyak na makaadal ka. Kan mapasaya at mo tibiyag mo. Nang nangruna, asika ti mairanod iti dayta. Ta iso ti armas mo iti masangwanan. Tatang? Nasingpet ken natulnog ka nga anak. Iso patsyak analayog met ti maragpat mo iti biyag. Babae ni titulong tinamarswa anak ko. Ne, sika magayam Arthur. Wan, inananol sa kuntimay dito yung nagala sa balayo. Ha? Isupay atak-tak mo no payaban kay Jabalay kat adamat lalugan kung umay ditoy. Sumrek ka pa nga ro insan. Arthur. Sanan, agdardarasak ngamin. Adamat to'y balkon niyo. Iso dito'y mo napirmaan to'y kasuratan amang ibagbaga. Ngayon saldam kanyak ti dagam. Agpirmakan tagdardarasak. Adapay ngamin ti saraka katao. Wen, sige. Muto nga rod tabasayak day ta kasuratan. Masapol pa'y labasaam. Awang kaday ti panagtalag mo kanyak. Ha? Intalag ko dyan nagdakil agatad ngayawat ko kan ka nga awan pa'y ti kasuratan. Kalpasan na, awang gayam ti panagtalag mo kanyak. Ani, saan matakas ta? Kasano kat nadnadlaw nga awan ti talag mo kanyak. Sige nga rod. Tapnawanin ti makunkunam. Ken ado pa'y asaw. Agpirmaak nga rodin. Wala, ito na, hagdardarasa ka talaga. Ang mga nudyak maabutan dyan tao asarakak. Anak, malmalpastan dati daldalos ang taga sa magan. Wan nga rod tatang. Mabalinto na mulaan. Sigurado nabubunas to dagiti maimula dito anat natin. Tanadambag ti daga. Lakit di anak ko. Dakila tulong dito kada tayo. Numatsambahan tayo ito tinapintas nga apit tatang. Pasensya kan. Namarigrigatan kay ti panagadal mo. Jakmat maited nga minadagos. Dagiti masapsapol mo iti pagadalan. Anya kayo ka di tatang. Sana dahi dati panunutin nyo. Tapakaragsak unay timang tulong kada kayo. Kan nagsimak nga agmula ka nagsukay iti daga. Iso nga ro da maipapan iti panagsukay iti daga. Kan panagmula ti kursok.
Takayat ko talaga i-apply ti hilig kong agmulmula. Ha? Ni, tatang, timot ko si Uncle Arthur di nagsaldeng iti saan unay nga dayo. Uwan na rod. Anya nga tati masapol na. Itaman pa'y nga umay dito'y away. Ni, agturungan dito'y tatang. Urayin talangan. Mga no napatagmat ni masapol na. Jak ni namnama da ito'y ayumay mo dito'y away, insan. Arthur, kunakuma. Jak matinamnama, nga da kayo nga agama ditoy. Ha? Nagkuna apakibiyangan nyo da ito'y dagak nga awang ti pamalubos ko? Hindi. Arthur, di mat kinidaw ko kan ka. Asyak mat lang timang sukay, idiin saldak kan ka. Insalda? Agtagtagainap kan samet, Simeon. Arthur. Awan, tinsalsaldam kanya kataga. Inla kumon kanyak dahi tiyataga. Naglawag ti kasuratan na pinirmaam. Anya. Awan tinlaklakok kan ka. Insaldak laeng dahi to'y adaga. Awanan, nagtagtagainap kan Simeon. Naglawag ngayon lakom kanyak dahi tiyataga. Kalpasan na, ibagam kirdin ngayon saldam laeng. Kaya't mo tayo pakitakpagan katik kasuratan na pinirman. Amang ipampanagnek, ngayon lakom kanyak dahi tiyataga. Pudno nga da pinirmaak. Ngam kino na makasuratan dahi jay, ti panangisaldakan ka. Uncle Arthur, di ko kumamot alilawon ti amak. Di ka makibiyang dito Reden. Saritaan nila ang dahi tiyamam. Saan na mabaling nga jak makibiyang? Tama akong ti alilawon nyo. Sana ka mga lalilaw? Ti amam tinaglawag akayat na ti mangloko tapag talikodan natin lako na adaga. Awan inlaklakok kan ka adaga. Ada, ore agsango tayo ti korte tapno panagnakak nga adda inlakom kanya kadaga. Husto ko man. Nakarik ka. Gaputam mo mga awan ti kwartak nga ramatak kontrakan ka. Ngunday ito tilaglagi pa. Narigat akalabanan ti konsensya. Gaputam mo, noan niya ti kinapudno. Talaga matngambok ti kinapudno. Kinapudno ako kwakon, daytoy adaga. Ayop dayjaya kasinsin ko. Gamrod, mapatay ko ti awanan bain nga ulitag mo. Baybayan yung tatang. Sana bale. Tawan ti inagrabyado yo sa bale a tao. Nasaysayaten adaga ti mapukaw kada tayo. Ngam ti dignidad tayo. Reden. Tano pagturayin nyo ti pungtot yo. Ang mga numailawan kayo. Kat mapukaw yo pa'y ti kakaisuna kinabaknang yo. Ti kinaimbag yo. Tinalin sa panagpuspuso yo. Laglagi po nyo at daga. Kat saan nga agnanayo na pag naidan tayo. Taday ta mismo ti pakaikalyan tayo no pumusay tayo. Baknang man no marigrigat. Anak ko. Nasaysayatan ti agbyag ang mamirmiraot. Ken pumusay anay ang pag-atao. Ngam ti agbyag tayong agpayso itinaalwan dito rabaw ti daga. Ngam kararwa tayo matagi karoy ti agnanayon. No sumango tayo ni ti pangukuman ti namarswa. Dalaing kamat, Arthur. Amum tinararamid mo. Siyempre nakarkaro ta na bumaknang, tamok nga aramaten ti utek ko. Idinto ta mono met dagiti dinam mo, nga aramaten dagiti utek na atat tao. May mayat matlaang no dadagiti kakasta.
Tapno datamet ti mairanod. Wala, data talaga ti mairanod. Umado ti kwartata nga agingga, aditan to pa yan mabilbilang, gapo iti kaaduna. Apekalata nagsinay kahit tinawnag, di mo kunain na saan ka naragsak, iti adda ka data. Kasano? Kat uray kasano ti kaado ti kwartata kat kurang latta. Ha? Nagado nga agpaiso ti kwartata. Ngamawan mo't anak ta. Anya kakadira mo na saan nga minaday ta ti panunutem? Uray awan anak ta adumet ti kwartata. Anya nga rin ti kayat mo. Adda ngagpaiso ti anak ta nga mamirmiraot tamat. Kayat mo nga rin ti kasta. Saan akasta? Ngam kayat ko kumamot ti madaan iti anak. Ngam amok nga imposible ang mapasamak dayta. Tadamot ten edad ta nga agpadpada. Isu nga ro, da saanan aday ta ti panunutem. Tinapatag kat ado ti kwartata. Makapantay ti amin na kaya ta papanan, kan magatang ta amin na kaya ta. Isu nga enjoy life kat de. Sana kompormi man ti pampanunutem dita, taawan ti may tulong na kadata. Sa bagay, husto ka, Arthur. Awan mo't kit din ti sapulag. Tahusto ka. Ado ti kwartata. Kat magatang ta ti amin akayat ta. Ado pa'y tumapapal ka data. Kurang nalan awagan data iti Don Arthur ken Doña Ramona. Oray awan ti mga awag ka data iti kasta. Tadon ken Doña tamata talaga Ramona. Tatang, good news. Oh, anya day ta good news anak ko. Agsapsapul di ama ti may sagayim ko iti mangsukay iti nakatiwangwang adagada. Iso anadakamat kayo, tatang. Kasta ka di anak? Un, tatang. Nalawa ka no di dagada asana masuksukay. Masayangan di ama na. Isong agsapsapul da iti mayat amang sukay. Kaya't da nga ta asyak langan ti mangsukay anak. Kaya't dalakit di tatang. Tayong bagak mo ti may papan kada kayo. Iso akayat na kayo kano amam-am ti ama di gayim ko. Sige anak. Kaya't kumot amam-am mo. Tapno matulungan kay ti panagadal mo anak ko. Iso na lang, tayo ti kabangibang alugar ta ayan na tatang. Kaya't yung kaditi pumanaw iti dayto alugar? Napatag kanyak dayto adaga anak ko. Ngamawan matan ti sanikwata ditoy. Tilangan nagtakderan ti basit na balay ta. Tatang? No sa dino tayan ti pagbiyagan. Ijay nga ron ti papananta anak ko. Manaw mo't gaya man dito lugar tayo da kasinsin mo asimyon kanti anak na. Kastaya. Nasayat matot mo awalan ti parekot. Uwan nga rod, sigurado asaan dan akamatan ti daga akinamkam mo kadakwada. Anya mo tanday ta daga akinamkam mat asaom Ramona. Daga aginatang mo. Kulama. Ay, uwan nga agpaiso. Daga, aginatang mo. Ha? Arthur! Kunang laki din na nalipatan ako, si Hyde. Apik din na malipatan ka ngay. Kat amumat asikat ti love ko. Hangit amok ngay. Amang ano banbantayan na kajay gurang abakat mo. Anya bakat ko? Sika ti bakat ko, sweetheart. San ka kami nga gaw awid? Panawa mong ti lupas nga asawam. Kaya't ko lao na panawan, ngam amamat, nga ado ti conjugal properties mi. Sayang matdagay jay, na magudwalaeng kada kami. Sabagay, sayang nga talaga, sweetheart.
Si katirumbeng ama iranod kadagiti amin na properties yo. Data kunam sweetheart. Oh, syempre tasyak meten ti asawa. Talaga. Ano saklangan nakadenden na ni Ramona, ta sayang mat mapukaw kanya akwarta kan sanikwa. Oh, sige, sweetheart. Aramidem ti amin. Tapno mapan amin kan kaasanikwa kan kwarta. Di mo itulok ajay bakbaketan nga asawam ti mairanod. Si katirumbeng ama iranod, sweetheart. Itay payasaan ka makataltal na Arthur. Adda ka di kayat mo nga ibaga? Amuklat tangaminan kat no adda kayat mo. Kung namin Ramona, diyan mo no, kasano nga ibagakan ka na ito eh. Anya nga min dayta. Adda ngamin kahit ko agatagan na property, napintas na jay. Nalakalaing ang masubot ti may gatang no kaskasano. Anya nga min dayta a property. Kan sa dino ti ayan na. Asida giti syudad di so anangina, may sa beach resort dayjay. Ado ti turista mapanijay. Mano ti pananggatang mo no bilang. Umabot 20 million pesos dayjay. Anya? Nagdakalan. Awan mo't ka sa kadakal agatan ti kwartata. Nga uray irwar mo amin nga urnong ta iti bangko. Di kagdanag ta diskartsak ton ti korang na. Kasla di nagamam mo na may papaniti kinadiskarte. Matagikwata da dya beach resort nga oray korang ti igatang ta. Sa bagay, amok ti kinatusom, Arthur. Isadakkel nga rod ti panagtalag ko kan ka. Patsyak nga umadupay ti kwartata no bilang. Talaga? Madoble-doble ti kwartata ang mairwari ti bangko. Palimos! Agtalaw ka man dito nga ubeng. Nagdungrit ka. Kandi mo man sagsagiden ti sarming ti kotsekta nagrogit dayta imam. Mapisina kun. Ikandak ko maitikanak. Saan kong obligasyon ti mangpakankan ka? Umadayo ka ditoy. Uray igatang ko laang iti tinapay. Saan ka mo tamakaw awat? Sayang ti itod ko kan kang igatang mo iti tinapay. Ala, bumanaw kan ditoy. Nagangot ka. Sige nga ron. Imot abak nang. Nagkalasan ngobing. Sayang ikidintitid ko akwartagan ka. Ha, naglaing kan ngay ngagpalpalama. Nagbayag tumot namin ni Pia. Nakasay upak lakad nga rodan iti angot ti mamirmiraot. Tuso ka talaga na may saam ni bakit mo. Nalakalang aminaya kartalipuspos da jay no may papalan iti kwarta. Tamo nalatan apadwek no mangirwarak. Talaga mo't ngamin apaadwam. Ngam, para kadata no umadong. Wen, sweetheart, paralain ka na ta. Awan, ti kay nagaw ta. Ang mga no awidam no mga baka. Kat ikam iti barato. Pulos, dajak din ako ribat-bat, yawidak. Sikalang ti kayat ko makadanapiya. Agpay sudet ang ibagbagam ha. Ang mga nuluklukon naklaang. Din tumapasamak dayta. Amumad no kasano ti kinapatag mo kanyak.
Isu nga rugat itad ko amin na kayat mo kan pagragsakam. Kasta ti kinapatig mo kanya. Sa bagay, mariknak matkit di day ta, Arthur. Uray si ka, ipatpatag kamot unay-unay. Agpeso, amangan mo, ti kwartak mo, ti napatagkan ka. Siyempre, agpadaan na patag kanya. Anya? Ngam, siyempre, si kati kapatgan. Napatag kanya ti kwarta, taday tati mangmangtad, itigin awa kadata. Maaramid tamot amin na kay kayata. Babaan, iti kwarta. Malas na talaga. Nagdakilan ti abak ko. Nagbit ang napukaw ti 5 milyon ko. Kasta talaga ti kasino. Adda mangabak, adda mo ti maabak. Sa nabali, makabawi kan tumadlang, sweetheart. Rumbang laeng, sana mabalin ti kastoy. No kayat mo, agawit tapay. Agsublitan tulangan, numariknam asumrekan ti swertem. Saan, Pia? Diyak agsardeng, aging gadyak makasubbot. Ngam, agmamalas ka ita. Bareng nagserte ako na madamdama. Paseng, simangpot ka din ni Arthur. Saan pa'y mat, ma'am? Ne, kuna na sumangpot itangam awad pa'y laeng. Napanan na ngatan. Ma'am. Agawid latan no kay kayat na. Ma'am, ala kumada ito'y agundaway nga agpakadata, agbakasyon agpayla ang ijay lugar may. Mapan kumot kitaan at ti pamilyak. Anya? Binulan mo't kagbakbakasyon ma'am. Taday tati saritaan ni disimbre kakababaunan niyo. Awan, ti agbakbakasyon. No ipilit mo ti kayat mo, agdalaw ka laangan. Diyak ka sa pulad ti babaunan anapilit iti kayat na. Ma'am. Nagtangkan at talaga ti ulom. Agtalaw kan katsan kan ngagsubsubli ditoy. Nagado at trabaho ditoy, ngam agbakasyon kakit din. Ma'am, no pagtalawon dak. Ala ko mga roden jay sweldok iti 3 abulan adiyo pa inintad. Anya? 3 abulan asweldom? Intad ko aminan asweldom. Agraraman kamat, tonta. Ma'am, awan pa'y tinintad yaw. Takunayo agulipin nyo nga itad no agbakasyon na. Awan, timbagbaga kakasta. Di kagar-aramin iti istorya. Nagpuskol mo tadarupam danga. Ala, agtanaw ka no kasta ti kayat mo. Tadyak matla ka sa pulad ti manangan lilaw amo tsa-tsa. Imbagak lang arudan nga agawid tan idirabi idinaabag ka iti 5 milyon. Ngam nagtangkan mo't ngamin ti ulom. Anya ngay, naibos amin ang akwartam. Ima-imatan ang agawid, kan nakautang kapay. Subardeng kan, Pia. Ibagbagak lang, matipod no? Sayang ti 20 million pesos. No insardeng mo kuman idinagmamalas ka, di at dapay kumanabati ti kwartam. Subardeng kan kung naklangarudan. No awanan ti kwartam, awanan mo ti sarbi ng agtali na udag iti relasyon ta. Anya? Panawan na? Hanya pa'y kuma. Pangalaam kuma iti isustentom kanya, kat naalam mo ti kwartayo iti asawam. Sana mabalin, Pia. Inted ko amin kan ka, kalpasan na, panawan naklaay. No di mo kaya tapanawan ka, agdiskitar ka nga ron iti addo a kwarta. Nagapuam, apay nga italaan nagawid ka. Kunak man no as-asikaswam ti maipapan itigatangan ta property. Katwad mat. Apay nga rod, adi mo sinungsungbatan dagiti awag ko kan ka.
Akwa, ado nga min tinaramid ko. So adya akong nasangsangot tinangsungbat kan ka. Nukas na nga, Rod, kaya't ko ang makita ti bagbaga maginatang mo a property. Di ka kadi makawawat, Ramona. Imbagak lang nga rodan nga asikaswag pelaan. Apay nga, Rod, ang makaungat ka ngay. Gapo, saan ka makawawat? Sa anak nga ta makaawat? Wano, al-alilawan nakon, Arturo. Ramona. Padasan nakla nga alilawan kan liputan. Tadi mo amuti ka maulak nga aramidan. Ti ayo pa lalaki. Inala na amin a kwarta nga iduldulin ko dito'y silid. Adi na imbagpaga kanyak. At dalakit ni pagluklukwan ti awanan bain nga asawak. Saan mabalinda ito'y? Saan asyak ti alilawan ti ayop? Surutek iti sa dino man apapanan ti ayop. Kulak mo saan nakasublian, Arthur? Apay ka din na saan? Pasensya ka, no? Nakaungatakan ka din na minsan. Sa nabaleta, ada kwartak ita apang subot ko iti abak ko iti kasino. Masubot ko matlang di 20 million pesos ko. Ha? Nagsayatin no kasta? Sigurado aswerte kaitan. Oo na, basta da ka iti asidig ko, sweetheart. Alang nga din, agpalas kanta ng Marta. Kalpasan na, mapantamanan iti kasino. Okay. Sigurado kita na makasubot iti kasino. Ne, asino nga tati umay diti apartment may gidipiya. Ang mga nuti landlady mi dayta. Ramona, nati araramidam ditoy. Nasayaat, tas ikati nang ilukat iti ridaw, manglilipot. Ramona, agawitan. Ha! Apay, ada ilamlamang mo ditoy? Sinay, kaanit pa mas pasamak ditoy? Ha! Kunak, tupay kat. Ramona, agawid kan. Jack itulok alipliputan naklatan ayop. Nati kakautan mi di bag mo. Arthur? Ayop kayo! Matay kayo ang nagpadpada! Saan? Saan, Ramona? Di mo ipaturong kanyak di tapaltog. Ayop ka, Arturo! Pinagtalkan kay ti amin agundaway. Ngam kayat mo pa'y nga alaan amin nga da kanyak. Katitad mo amin iti day ta, babae! Papawan na. Di mo dang ram ni Pia. Siyak langit kitang ram. Basta di mo dang ram ni Pia. Wanan kay tibain! Ayop ka! Mas pilyam pa yan ti may sagmak gapulaang iti day ta, babae! Ayop ka! Saan? Iyak mo ba Di mo ang gawin ti paltog! Ayop! Iyak mo ba iti kunat? Matay kayong agpadpada! Agsaysayasay, Tidara, manipod iti ulo na. Pinatay mo na Pia. Saan? Saan nakakriminal? Saan ko pinatay na ita babae? Saan? Arturo! Mateo Kapitulo 15 iti bersikulo 18 ngagingga iti 19. Ngem dagiti rumwar iti ngiwat agtawd da iti puso
ket dagitoy timang tulaw iti tao. Tati puso ti pagtaudan dagiti daka sa pampanunot, amang iturong kankwan a pumatay, makikamalala, agderep, agtakaw, agulbod, ken mamadpadakes. Padaanan tituloy ti pakasarita na nitampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Dupais Jr. Manipod iti pluma kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!